لناوندا کولیشینا یا کۆمەلاژنên کورد لە باژارê Amûdê pêşingehek hat amêdekirin ya kulturên folklorî û cilûkel û perên hatin çêkirin li ser destan. Ev karê rind hat amêdekirin bi tiliyên jinên Kurd ta gobêjin godikarin hemberî zilam bisekinin û alîkariya wî dijanê dibikin. Kamera arkêçên hevdîtin van jinê ku ev pêşingeh amêdekir û wiha ji me re gotin. Em van şixulê evê desta me çêkirinin, evê pîrekanin ji bo xatirê pêşkevin û ev şixulê me'ridan dinin, em tîmûdan dixwazin tîmûdan pêşkevin û alîkê zilama bikin yani em jî heqê pîreka ji wekê zilama ye û em dixwazin van tişê xwe got eridan dinin jî yani heqê me jî dane bi wekê pîreka ev şê got çêk hinek henin jî dixwazin tişê xwe yani bi'eridînin heqê tişê xwe bibînin yani vana yani çêkirinin ji bo çi yani إنه شبو خاطر حقوق بيراكا وندانا به حق بيراكا وكيزلاماي بيرتم دار بيش كيفن يعني وإن شاء الله من خطوات حنا قريب بقدم بيش دي إن شاء الله وأفتشتي ما شيء كان قشي دستانة أم بدستا أم دستي قشي دكن طاطين سيخ ومسرسي قشي دكن وأم يعني كارك يقولوا آل إسلامي قد دكن وأم دي بلكي محبكي بيش كذن شيء ببي وكهربتهن وما ما شكاري يمكن ووضعي عمودي هو زانن شلوي كان مزود دكن اف 3 سال بكاري دكن هنا مزارب ومدرس بكاري كري بيشيه ما افكار دكن وام جوان علمي وام جي افكار زفت كري ام شخور بكاري دكن جنا کردیا گو گلک اجدید جواکا بریا شهرشی ایرو دریه آزادیل پیشهای و بویه و جن ایرو کار و خباتید که دهمو وارن سیاسی و جواکی و روشنبیری و واره چند هنره لگوری گو اندام کملا کولیشینش مر آخفین أف لجناك لجاني كوليشينا نافي لجنة أنشطية بكاري خويد الرابو أف معرضهان بدار خستية بر كاري وي دستاي بيركا تشيكرية رسالة كيتشينا جملة تفدارة إنه فا أمكارن قالك تشتا تشيكن قالك جوان كارادة نفسها بيرك تتهيأ هستي ويت تتهيأ بيرك دبيجي جواك تفدار دبيجي دبي أجي وقت زلام كار بكم تنطري مالا خود زرفي مالا خو وما خاصة بدل خو يعني كرين جوجنجي كاريل كلا كامير بسكن دي إدارة مالي دي والهنكو في كو أمير ومجتمع قش قما في بدي گاون باش کمالن سیویل باجاری عمودی پیراد بین جبو گوجن آزاد ببه و رول گرنگ پیش روجه دبلیزه جبو برنامه ارکلامان حسو عمودی